enjelire ni Zekaria nandona Elizabeth ese ye mela mando nola unini John. Isi Herod waye king embo district Judea. Priest wongere waye nola unini Zekaria. Usa priest embo nu uma embo abaya. Uli san uma oigendra embo Aaron. Nola unini Elizabeth. Uyane fai naine uboro nama embo kot. Ka fai samo nubenene lo ga nale uboro embo mana wamo ireye. Ka uyane fai nange omo fafaile nama embo kot. Ka uyane sa kongom onele embo figa Elizabeth embo ka lieli nalenro. Uyane ana almaribu. Kaire wonge Zekaria yakle nu priest oigendra painri nange ombla embo nu priest fai nangene. Ka Zekaria re embo yange ombla nama embo kot ronga nu raraku satu ese nabu priest fina sa ese pari temple embo mana wamo ka yesane olisanda. Nu nange nando na bola nola embo Zekaria. Ronga Zekaria pari monre ka yesane olisanda pari kot. Embo Zekaria yange omo fai yesane ye olisanda nupin uma minglari sa parila ye monre embo temple moilelpo ka nesabune. Ronga ensel wonge embo mana wamo yemi Zekaria ka yeli rere alta. Merulpo koi fai nesane olisanda. Zekaria yulu ensel namo ka uwol malmaran ka yum. Ka ensel ireni unandona Zekaria yene fa yumye. Kot embo yubu mi yene nipu. Yene puli Elizabeth ese ye mela mandro. Sa yene ese yo nola unini John. Sa yene ese ayem wamo ka pinuma minglari ese nulu mela namo. Ka nu ese aine mela namo embo moga yemye u. Embo fika ese yem nola wamo nama embo mana wamo ese fei yaikolu wine ka mi kelo plai. Embo waye moga puna Holy Spirit ese konralo ese yange pinuma minglari embo Israel ese nensona ka painri kore mana wamo kot noneni. Ese yem kelo embo mana wamo yugaine Elijah ka ese bayi risi mana wamo. Ese yange nu nangapi nensolo wolbuna ka ese wola nale kongom noneni. Ka ese yensona wolbuna fafaile embo nu uma fai nangomene mi. Sa nu ese nem igaglo uboro yugaine nu uma fai naine uboro nama embo kot. Ka ese kamluno nu uma sa nu ese naine noru mana wamo ese yolowi. Ronga Zekaria ireni ensel nandona ki ese namale mi yeneni rongele. Ese ro alwonewe kikane analmaribu ka ensel kebe ireni wukore nandona. Ki Gabriel ki fai keli eglene ke kot. Uwone embo yawane ki kuna mi uboroi yeneni kolo kirewi yene. Naimele yene yubu yene fe yubu mi embo ki nandona fane yene ese mi refa kunguka. Yene ese fe yoblele mi paila omo minglari namo nemeise mi kinini namo sa ese alwone kaire embo kot wone ireye. Nupinuma embo naine norune Zekaria namo. Nukebe wolbuna minglari. Ombla fika wongero yeme temple monre fane. Ukebe ro rib kiglie me. Embo yoblo moile fe yoblo le mi plai painu. Nando na fane nu namalepu uro yulu ombla wongeni nama woneni temple embo kot. Mirefa kungu fane yoblo yukuleye nu meonro. Embo Zekaria yange
ombla embo nu pris fai nangene namo begimo ronga ufai pai kore mo woneni kali embo Elizabeth ye mela wala uyem mela mando embo mogoi woneni kanu oikendra embo wone nubu mi isi mana wamo wolbalo ye wamo kanu nane wun ainem blau ronga nu naine 8 bla kaire se nu noloni ka nange kola embo none fai naulene pali embo kongo mandro nu nire nina mela nola segaria yugaine nola embo nanga ka mela mo ka kebe ire enrape mone ese mo nola wunini John kanu nire ni wu mana wonga embo pone oikendra nola namo saone kanu noblo nukune wu meonro ka naline mela nanga ire fai wu ese ina mela nola fina wu meu yukule nu nem ombla fai rerene nane wusa wu ese yere wu yere ire nandona nola wunini John kanu wolni pandri wambane ro segaria fai oblo mikore ka yereri nola embo kot ka Holy Spirit konralo wu ka yane wu kelo wala wu pai wae koi maipon si wolenro embo uma fai nainene pai wala wu yeme yolowi alele nama embo nu Israel. Angel yire ni Maria ese yem mela Jesus. Number 6 kali embo Elizabeth rengi mela kod yawane Angel Gabriel pai down wonge embo district Galilee nola Nazareth upai pin manglama wonge embo feyane mana nile nola wunini Maria pin embo nu naule ni fa ese yem mana wonge oikendra embo King David nola wunini Joseph wala Angel Gabriel pai plele Maria ka yire nandona kaira uboro yene fina embo ye mombla uboro embo mana wamo wae yene ka yange uboro yene Maria yubu mi namo ka uwol nibandri ka wola rufu yenro mi me sarongele ka Angel yire ni unandona Maria yene fayumye kot wola yapa yene yubu yene ese ringi mela ka ye mela mandro ka yene ese yo nola unini Jesus uese yem nola wamo kanu pinuma ese no wu kot wae riri auna ka god ese ina wu wae king yugaine wone monfle David uese wae king embo nu oikendra embo Jacob nandona ka kingdom embo wu ese fei begimo ka Maria fai aline Angel kore nandona ombla embo yene yire yen namo sa ese yeme irongele kian fei kem mana wonge ka Angel yire ni wu kore nandona Holy Spirit ese yolo yene ka kelo embo kot embo riri ese yufona yene nandona fane mela embo yene ese yem namo u ese wae oli sauma ese no wu kot auna ka Maria kebe yire ni Angel kore nandona yubu ki an pin si wole fai kange ombla embo mana wamo wone yire yange ombla fika ki yugaine mi embo yene yire saki mi one ronga Angel yubone wu kapaike embo kaire namo Maria yeme wambane pai town wonge embo yeye mul alwola embo district Judea wu pai blele mo embo segaria wari monde ka yire nandona kaire uboro Elizabeth yubu mi embo Maria yire ye kaire uboro ka mela embo waye ubuna kaikal yeri ka ralam ka Holy Spirit konralo Elizabeth ka wu yange mi wamo ka yire kotembo blesim yene rigibone nu pin mana blai
mela embo yabai puna yeneni namo ure kot embo blessing wupu. Maria ire nandona wolpuna kinini samo yereri noula embo mana wamo ka ruwil malma kinini ayem kot umana embo yem ki kore embo figa uyulu ki pin siwola ro fai kange ombla unini naimele kapai nu pinu maminglari ese nire kot isi blessing ki mana kelo wamo yange ombla wamo ki kanola unini ese wae oli kot fai wolbalo nu pinu ma fai numne wone u ese yange nandona nu uma embol me ka kongom ese kinge nemi u fai yange omo wanfa fai nemi ne kelo woneni u fai yem yang lubuye nu uma fai nire nonenro sa rigi bone uma blai ka u fai umara loye nu uma embo nuna noula wamo ka yereri ali ye noula embo nu uma nale siwole u fai ali omo upu minglari uma embo bondiline kanu samo rinki kanu uma embo omo minglari sa u fai yawale nu kalpainri kanu saimolo nu uma fai nange omo woneni sa nu Israel ka una wola rufuye mi isi wone yuga yale mone manflabi ka embo Abraham yakle kongom woneni fane ese wolbalo nu ka kongom anvive nonengle ese kinge nemi nandona Maria yane Elizabeth naine kali blindri kera begimose Maria fai bai kore mo woneni Maria yem Jesus embo kikla namo sisa okatu sina lo wonge fai nu ese nu kunola embo nu pinu ma embo pike embo isi kapman fei nu kunola embo nu uma naimele kriwi news waye kawana embo province Syria nu kunola embo nu uma nandona fane pinu ma fai painri kore moku inoneni sa kapmanese yugu nu nola Joseph sa oikenra embo King David nandona fane yubone town Nazareth embo district Galilee ka pai pari town Bethlehem town embo King David yeye district Judea embo uyane naine Bethlehem ka Maria yengali ire ese yemela namo sa empandro Maria yemela mandro wogera woneni ka yugalo mela amblabi kai yana wiye pokis fai na ile ombla embo pulmaka fai nonen embo figa mo andro embo imelo abu embo kuinamo uma blai fai no balene sipsip fai bandro naine piyo wa embo town ka no balene sipsip noneni ningi ka ensel embo mana wamo kaliemenu ka mana wamo yange ali wamo woneni yemi mairanenu kanu nemnu wamo ka enjelire ngle nu narona pone fai pumbe bubu kikabe mi uporo pone mi uporo naimele fai ese yange pinu ma minglari embo pike ainem wamo ewele ningi me town embo King David pin wonge ye mela namo ese yubu pone kore usa Christ ka mana wamo pone ese pulu ka namale nandona mela wonge embo nukalo amlabi ka nana wiye pokis fai na ile ombla embo pulmaka fai none ronga nu wambane bandri nuluka Maria yane Joseph nanaine ka mela no aula sa nana wiye pokis fai na ile ombla embo pulmaka fai none nupinu ma nubu mi embo nu uma fai no balene sipsip noblone kanu wolni bandri Maria yina mi namo wae wolpuna woneni ka wae wolrufu yenro embo 7 blakaire begimose nu naule mela pabli ka nina noula unini Jesus noula isi Maria fei rengi mela ka ensel isi ireniwo kaire embo Joseph yane Maria naine namgile kore nama embo kot
yolowi u yukaine lo embo Moses ire ye ronga uyane neire mela ka pandi taun wamo Jerusalem nukune mana wamo uyane nuna blau rora blainrane fai nange ofa yukaine lo embo mana wamo ire ye rora ufu blainrane one sa rora miloko aula blainrane embo time namo mana wonge embo waye Jerusalem nola unini Simon umana uboro nama embo kot ufai yosiane ye kot embo waye yoru ye omla namo embo kot isi yaule ni faese Simon lo wolpuna embo nu Israel ka Holy Spirit konra lo Holy Spirit isi ire ni wuku uese fei faflairi onele uese waye ka yulu Christ embo mana wamose wala Simon yeire mela yalana wiye me woneni ka yereri nola embo kot nandona mana wamo isi yene yugami yeyeki wala naimele yene ese meu imaneki mana fai kange ombla yeneni sa kiese kaiki blau wolbuna raulo embo fika ki kone embo nama kulu ombla melepu embo isi yene yire faese yugu koremu ronga Simon yale nu blessing ka yire ni mare Jesus moga nandona yubu kot embo ye mela me ese yange nu Israel minglari ese firibandro ka ese yange nu minglari nemikore uese waye yukaine ombla fai yukuye sa uma minglari ese nire mi fafaile paribu nando nafane wolpuna embo uma minglari embo peki nenene namo ese nimi alele ka eni wonge ese yeme yukaine painat ese yoku yene wola mela efabu Jesus pari temple uyane nange omla yukaine lo embo mana wamo ire ye pekimo ronga uyane fai pandro pairi kore Nazaret taun none ni embo ye district Galilee mela yemi wamo ka kelo ila embo samo namale omo minglari ka woluboro embo god wai embo kigla fai nine Jesus moka nanga fai Pandi Jerusalem nulukola wamo fai wola rufune kot isi yange nu Israel naine uboro nu no pasowa Jesus sa 12 plakigla pu ronga yagle moka nanga nubene nale embo kola wamo noneni namo ka pandi Jerusalem kaire embo kola wamo namo pegimo ronga nufai pandi kore moku inoneni kamela Jesus yeye Jerusalem moka yane nanga sa fi namale embo yeye Jerusalem uyane nire unro yagle nu uma plai painribu nando nafane uyane naraine pai ningi publike pai se uyane fai nabu kore iblele embo nu oigenra ka nu foli uma embo none uyane nabu ka fi nane nando nafane uyane fai pandi kore Jerusalem nabu uyane naraine nabu kaire blindi kera paise uyane nulu waye tembo lembo god ufong palo waye iblele embo uma fai namale nelo uwaye ripi yalana mi embo nu noblone kayalile nu mi plai nu uma nubu mi embo nu wola ni pandi ila uporo embo ka mi embo yire kore nu Joseph yane Maria nulu ka wola minglari ka moga yire ni nandona auna yene fayange nale nandona kikane wolpuna embo kikane yene aina sa eni wamo fane kikane maraime mabu yene
ka uyire ni uyane kore nandona fikami ka yen yane ke parai pe papu peki yen yane safi namale kiese kai ke mo embo aina kinini ka uyane fi namale mi nomu embo uyire ni ye uyane ronga uyemi yane moka nanga pandro pairike Nazaret embo ningi ka kaire ufai ubene mi embo moka nanga ka moka sayuna mi minglari namo ka ina wae wolpuna woneni jise semi wamo ka ikaglo embo u yobli pai uporo wamo ka kot ayem u wamo ka pinu mare ainem u chonembo baptise rangle mi embo kot ka Holy Spirit konralo u ka yane u kelo ola u pai wae koi maipon siwolenro embo uma fei fai nainene pai wola u yeme yolowi alele nama embo nu Israel embo time namo anas yane kiafas naine et pris embo tembol mela mandro embo Sagaria nola unini John pai wae koi maipon siwolenro embo uma fei naine ka kot yane umi upai moko minglari naine glene nubi Jordan ka yoblo mi yukuleye nu pinu maese asnen solo wolpuna noneni ka nem baptize ka kot ese yukolen nale fafaile noneni omla namo yemi yugaine mi wiye pu embo prophet Isaiah mi mongoma embo mana wonge ira wiye koi embo uma fei naine yoga yire nandona one bemle guru rogoi embo mana wamo yeye uborondro pimelwa koi ruwe minglari ka pakro muli alwo la pidiri ka 1.5 pandro rogo yembo kul laklaigo sampai rufu ka rogo yembo Roma pandri bando namo ponese samo paku ka pange sam payaswela ka nangla aula nando nafane uma embo pike ese nulu ombla embo kot yange ese yugu mone kore Johnny rengle nu pinu maminglari embo nolo nine fai uese baptizim nu nandona pone kongo membo mele fafaile fina ire pone pul Pablo pone ombla fafaile kodese yange yemi me pone bange ombla ese yuku pone samo pensona wolpuna pone ni kapone ese fei wola nandona Abraham usa alma lili moneni ka kikirebi pone nandona kodese yange Roma naimele ese nemi yukaine kongom embo Abraham nale pone ni san nemi yukaile ilo embo nabale nale uboro nupinu maminglari naline chonandona lamu ese mange fika kachoni rengle nunandona mana embo yuna amlapi blindrane wonge ese yani mana wonge embo amlapi one kamana embo yuna omla embo fai mone ure ese yange nandona nu uma fai nugu Roma la embo kapmandre noloni fai uese baptizim nu ka nu naline unandona dikse lamu ese mange omla fika ka uyirengle nunandona pone sampem Roma la embo nu uma resuglu yukaine embo kapman ire yenro kanu imuma plai naline unandona lamu ese mange omofika ka uyirengle nunandona pone ese fei kalpire be nu uma ka peki pube Roma la embo nu pone ese samo wolu borobe ro Roma la embo kapman hebi ye pone nupinu maminglari namo naine noru nire nulu Christ nando nafane nulu omla namo kanu sa wolandro nire nandona John sandro Christ we Johnny rengle nupinu maminglari kore nandona kibaptizim pone mi siwolandro kamana wonge ese yolowi wairupi kelo unini sa ese yumalo kelo kinini kiseke mana uboro ese kanga omla unini yukaile nu uma nale siwolenro fainangene
kiese fei fingi kalo ka kinglame sendel unini uese baptize him pone Holy Spirit ka nibi uyuna sawol wae me woneni ese yensona vid ka yubu nale yenru naine mo monre woneni ka ule wa embo vid ese yenru nibi fai wae nandona ka ese fei rogole. John baptize him Jesus. Embo pinu mamingleri nemne baptize. Jesus reyem baptize. Embo u esa buye. Nemi fengiane. Ka Holy Spirit yolo u yukaine rora ufu. Embo time namo mi wonge yolo nemi nandona. Yene auna kinini kisamo wola yapa yene ka wolu boro yene wamo. Obola yengali Jesus. Holy Spirit konralo Jesus ka wi yubone nubi jotan. Ronga Holy Spirit yumane wupai koi maibon aubenro embo umafei nainene. Ka wuwaye koi maibon aubenro fodibla ningi ka fodibla kaire. Ka obola yengali wu embo kaire namo Jesus fei wo ombla wonge. Fane wusamo bondini wamo wala obola yireni wunarona. La yene ko dauna sa yene yireni Roma namo yen maire yugaine pret sa yene wo ka Jesus fai yireni wu kore nandona miwiye bugembo ko dire nandona ombla embo fai nonene namo andro ese fei yane life mana ka obola yumane wu paliriri ka fafla yukune wu kindo minglari embo pike ka wu yireni Jesus nandona kiese kawe yene kelo fayulu ye kingdom inglari namo kayene se yem no la wamo kodiage ki kingdom inglari namo pu fane kiese kane fina embo ki kire kane omo minglari namo ese yene yubu embo yene yegli fula ki ka yosi yane ki ka tisesire ni ukore nandona miwi ye pugembo kodire nandona yene ese yosi yane mana wamo kodiene ni ka yange omo uninindro. Obola yumane Jesus yane bainri Jerusalem ga yireni wu yeli temple riblala riri ka yireni wu nandona. La yene ko tauna sa yene yulbala ruwe yukaine miwiye pugembo kodire nandona. Kodese yirengle nu angel oneni ese nopane kanulune yene nu angel ese neire yene ririen nuna painri ka Roma wonge ese fei yogu yene reu ka Jesus ireni unandona miwiye pugembo kodire nandona yene fai yengali ye mana wamo kodiene ni obola yengali Jesus ombla minglari pu ola uyubone Jesus kapa iwaye yoru kingese nu uma embo town Nazaret nublewa Jesus Holy Spirit keliane Jesus ka upai kore district woneni Galili miembo Jesus yobli pobale moko yembo naine eglene Galili ufayali mi nupinu maembo naine moko liembo nujuda kapinu maminglari nereri nola unini wamo Jesus waye kore town Nazaret moko yembo wone yeme wamo ye kakairembo sabat yolo wika wu pai mo koli embo nujuda yukaine nale wone fai yange ye ka wu yeme yeli fai ese yoblongle mi ye pugembo god nunane wu pugembo profeta Isaiah wu yonro me pai ka wu yabu mi blo la yire nandona spirit embo mana wamo wae ki embo fika uyem kipu ese kuna mi uboro embo ko kaiki kali nu pinu maembo omo one uyawane ki ese koblongle nu uma embo naine kalabus ese nolo moile kanu uma embo nama wole ese nulugore uyawane ki ese kemble guru nu uma embo nunga meni wamo embo nu uma blai ese fainrinale engem ka uyawane ki ese koblongle mi uboro nu uma nandona mul uboro embo yolo wipu
kamana wamo ese saimolo nu woneni. Jesus yoblongle mi wiye bu begimo se wu yufona ka yane mana embo fai yunaye ka wu pai wai nu embo naine mo goli embo nu juda nama embo nu sa kil nu lune wunro ka wu yirengle nu nandona ewel mi embo ki koblo ke wiye bu embo god pone bube namu sa yeme yalbone nu minglari nereri nola uninika nu wola ni pandri mi uboro embo wu yoblongle ye nu anu nem nalile none nandona mana namu use jose bauna embo figa miga wu yoblo mi nandona katishe sirengle nu nandona kinamaleku ponese pire ki mime tokta yene asemble guru nalbabli yene nise naimele yene ese yange omla moile yene ni yugaine mi isi mu yene yange ye taun Kapernaum kikire mi albone pone nu feifai nugu mi embo prophet wonge embo uwara ye yoblo ye mogo iwoneni kikire mi albone pone nandona embo isi prophet Elijah nu pin mana loli minglari naine Israel inbi rili pu embo time namo rible fe ilo pa iresuglu tripla gigla ka 6 kali embo time namo ombla embo fai nonene re samo one ka embo mogo minglari namo samo nembo rili kot fe yawa ne prophet Elijah pa inu pin mana loli minglari embo isi inbi rili ubole namo ukon yawane prophet Elijah bai pin wonge embo fe Juda isi ini ri ubone wu wae mogo Sarafat eglene town Sidon ka time embo prophet Elisa nu embo lebro minglari naine Israel ka wu fe yemble guru nu ka yange nu nemei uboro ukon yemble guru mana wokeranro embo country Syria no lawunini naman embo minglari naine mo goli nubu mi namo ka nu wolbu neni wamo nu nemi nuna Jesus ka nenge upalo moile embo taun embo nu sawaye alwala riri nu nenge wu pai bio wa embo mo alwala ka nu niren ninga palo upalo koyaye ka wu yauliane pai ible lembo nu minglari ka pai ke kinge se wu pai palo town Kapernaum embo district Galili ka embo kaire sabat ufayali mi nu pinuma kanu volni pandri embo figa mi embo uyali nu namo sakelo Jesus male disciple blind rigera kaire wonge Jesus yeli biyo embo fun Genesaret pinuma minglari nolo ni nem nangalon ne mama ne wu fai esen nubu mi embo kot wu yoblo ye wu yulu boat blind rane embo nu fai nabulene firela embo nublen nabalene nu biyo waka neli naglelene net noneni Jesus pai yul bari boat embo Simon ka ireni Simon yine boat as pai yabai rila ronga Jesus wae boat kai yali mi nu pinuma uyali nu mi pegimo ronga uyireni Simon andona yine boat pai nubi rila ka pone pinggir panro net pone ni ka bubu firela Simon ireni wukore nandona mana wamo muambar bunu ningi pai la ulbeblere ke ka mufe mem firela wonge so embo yene ire bufane kiese kingir bando net kore nu ningir bando net nubi kan nubu firela minglari wamo imelwa net ka net sa weblerene nando na fanen nu meu nangome none blai embo nai nene pout wonge ese nolonika meu nu nolonika naklen nenge firela neri riri pai la pout blindane nire eniralo
Simon Peter yulu omla namo ka wu anglen palo waye wala lembo Jesus ka hire ne wu nandona. Mana wamo yubone ki ka pai kimana fai kange omo fafaile. Embo fika wu yakle wone play wolni bandri wamo embo nulu firela none nubune. Mela mana blind rane embo Shebeti James ka John uyane re wolni bandri. James yane John uyane fai nane Simon nabulene firela. Kachije sire ni Simon nandona. Yene fayumye na imele kapai yene se yenge nu uma ronga nu nenge po rane pandri na ine pige riri. Ka nupole omo minglari embo none ka nubene Jesus. Jesus emle guru mana embo mere urili yeme uboro kore. Kaire wonge Jesus wara yali ye mi nu pinuma. Nu farisi ka nu uma embo namalene lo nainene mogu inamo. Nu farisi ka nu uma embo namalene lo embo noloni mogu minglari embo Jerusalem. District Galilee ka district Judea. Kelo embo mana wamo yeye Jesus fai uese yemle guru nu uma embo neri nine. Nu uma blai nongole mana wonge wiye ilgoli. Mere urilibu. Kanu nire fai nongole u painri pandri monre nina wiye eglene Jesus. Nu noloni ka nulu nandona uma minglari wamo faneo. Nu fei nongole u pandri Jesus. Wala nu nongole u pandri mo riblala. Riri ka kakibulale ka nina usamo palo iblele wolale embo Jesus. Yes, Jesus yulu Philip nunini ka uyire ni mana namo nandona. Kon mana ki kubole nale fafaile yeneni. Nufaresi ka nu uma embo namalene lo kebe wola nandona. Mana namo wu santo fina ka yire yem ko yembo kot fane yire mina namo. Mana wonge ese fei. Ubole nale fafaile onele kot wogerando ese yange ombla namo. Jesus namale wolbu na embo nu ufane u yalile nu nandona. Embo figa mika pone kebe wola nandona yeye wolbu na poneni. Mi figa alele sa kiese kire ni u nandona. Ki kubole nale fafaile yeneni. We kiese kire ni u nandona. Yene yeme ikapaye. Kiese kukule pone ese namale nandona. Auna embo mana sakelo pike me fai ibole nale fafaile. Ka wu yenso na yulu mana embo mere urili ka yire ni unandona. Kikirewi yene. Yeme ika yongole ilkoli yene ni ka pai mo yene ni. Ka wambane ndo mana namo yeme wola lembo. Nuuma ka yongole ilkoli embo one wiye yenamo ka wu yereri nola embo pot ka wu pai mo oneni. Uma embo nainene namo wolni bandri ka nu nereri nola embo kot. Nu wola num ka noblole none kore nandona. Emele mone mulu omla wongeni. Jesus emle guru mana embo fayange omo embo captain embo army. Captain wonge embo 100 imuma waye ka wu yuna mana wonge embo fayange omo woneni. Ufayereri nola embo mana fayange omo woneni wamo. Na ime mana namo yenri ka yire yange ri. Captain yubumi embo Jesus yolo wiye. Nando nafane uya wale nu ila mana embo nuchuta. Paindri naline Jesus yolo wifa ese yemle guru mana embo fa yange omo woneni. Nu paindri blele Jesus kanoblo mi yukaine nire nili nangle unandona. Captain ame uboro ka yene asmeme wu embo fika ufai woliane mone pinuma embo chuda kai yere mo koli munini. Nando nafane Jesus yakle paindri. Upa yegle ne monre ka captain ya wale nu holi plai woneni paindri nire ni Jesus nandona. Mana wamo yene ke yolo wikei. Kiseke mana uboro la yene yolo wi yerimo kinini. Nando nafane kiwola nandona.
kiseke mana uboro kinro ese kai yene nando nafane yene yirendro samana embo fayange omo kinini ese uboro kore kire fai kaige me wola embo mana risie ki ka kire nuami fai naine me wola embo ki kire ni ami wonge nandona yene pai kau pai kikire ni wonge nandona yene yolowi kau yolowi kikire ni mana embo fayange omo kinini namo nandona yene yange omla namo kau yange Jesus bumi namo kau wolni bandri nandona fane uyenso na yulu nupinu ma mingla rembo nubenene woneka uyirengle nandona kikire bibone kife kulumana wonge embo Israel Philip uninisa wamo nandona kinge nu ami ke embo captain ya wale nu paindri nire ni Jesus namo noloni kore monre ka nulumana embo fayange ya omo embo captain uboro korepu Jesus sire ka rabu embo yemi wamo nubi namo kebe pegi moke kaire wonge Jesus sire ngle nu disable wone ni nandona mone maule fun my mamli rebo nandona fane nuli man report wonge ka paindri embo nu paindri Jesus wiye nama embo wiye nama rabu bliri wamo ka fun yobu wamo flilene pandri pandro imelwa pot ka pot yire eniralo nu disable nolone Jesus ka nire ni unandona mana wamo mone serili ronga wiyeme ka mi yufona rabu yani nubi wamo embo nobu ne namo kanubi yani rabu yuli kanubi fai wile uporo kore kawu yalele nunandona pilipone ni sa waye pei nu disable nem numka finerika nem nalile none kore nandona embo buyange omo namo mana naimele usafina uyire mi kelo karabu re yani nubi kebe nubu mi wunini Jesus ka Belzebul Jesus yugo lobo lo fafaile wonge embo konralo yamana wonge ka yange wu mirefa kungu embo obo lo fafaile yubo ne mana embo mirefa kungu namo u yoblole mika uma minglari nulun babli ka nuplai nire nandona mana namo fai yubole yobola fafaile kelo embo Belzebul sa rumoka embo obola fafaile Jesus sa namale omo embo nu wola ne fane wu irengle nu nandona no uma embo kingdom wokera nu ese ni nanai ka nobu none kore nandona fane kingdom namo ese fe yeye kelo ka no uma embo naine mo oigenra nu re ese naine ka nobu none kore ka nu ese fe nemno kunaine plau nu ese ni nanai none perila nandona fane la embo satan yubu nu uma wone ni fai nemno blene none kore kingdom muni ni ese yeye kelo rongele kikire me embo fika wone pire nandona ki fai kuboleke no obola fafaile kelo embo Belzebul la embo roko inamo ro ki fai kuboleke obola fafaile la roko irongele sa no uma fai nubele ne pone nubolene obola fafaile nandona fane no uma embo fai nubele ne pone ese mi nufu mi embo pone la embo ki kubole obola fafaile kelo embo kot into membo kot sa yolo bipone pu la embo mana kelo wonge yuna omo kelo fai samo yobane emo woneni omo minglari woneni ese samo naine la embo mana kelo wamo wonge yolowi wese yufu yangubu ka wese yubu omo kelo woneni fai yobu ye ka ire omo namo ese saimo lo wone waye kelo ka yebi omo minglari embo mana namo ese payi no uma plai Jesus yubo lobo la fafaile embo na pale ne mana wonge tu paindri rebo embo fun wamo paindri blele pike plola embo nu kerasa pike plola namo sa yeye rebo embo fun kalili Jesus yubo ne bot ka pai pari pike ka
mana wonge embo tau namo yolo wiplele wu obola fa faile fai na palene wu embo isi wiplele me mana namo fei fai ibere ya amblabe mama na yewone ka fei fai biye waye mo wonge u fai biye waye Roma pulale ko yembo fai niline pino ma embo riline mana namo yulu Jesus ka yange mi ka firbalo eklene rewe embo Jesus ka yanglo mi kelo wamo irene Jesus nandona fika mi ka yene yolowi leleki Jesus yene auna embo ko riri kikili volkaule yene fa yange ki nal public rerene u yanglo nandona embo fika Jesus embo ire mi kelo pu fa yobola fa faile ese ipone mana namu ningi ka kaire wokar andro obola fa faile fa yi jole yabu fa faile wamo ka o ma fa nuka wu sen reu ka meu ka samo naine no panene wu ka wu fa yekli amble se namo ka obola fa faile yumana yabu pa yimoko yembo o ma fei fai naine ka Jesus aline bunandona yene no la fina ka wire ni Jesus nandona ki no la ami embo fika no obola fa faile minglari isi ninalbo irene wu no obola fa faile namo kebe nem nili wolna ole Jesus SFA ya wale no paindri pandro pulale embo palo renro embo moko inamo poli meule minglari wamo fai nonene omoka neline mula alwola naro na fane no obola fa faile namo nem nili wolna ole Jesus embo Jesus irengle no paindri ninalbo indre poli namo ga bujirengle no paindri kanu obola fa faile namo ni pone mana namo ka paindri ninalbo indre poli namo ka poli nindiri paindri pandro mula alwola repo ka feri pandro kei fun wamo kanu naikol no mi ka rilike no maembo fai no paline poli meule namo kebe nulu omblo namo nemei kanu nem robu paindri kami nufu ombla namo pupai town kamokoi embo naine mama nene ka o mapino maminglari paindri fa ese nulu ombla namo no noloni Jesus ka nulu mana embo obola fa faile no bone wu namo kebe iberi amblabi ka ye mi la uporo ka waye klene rewe embo Jesus no pino manulu ombla namo kanu nemnum no pino ma embo ishi nulu ombla namo no blongle no o ma play nam embo rongole ka Jesus yemi anglubu obola fa faile ka mana namo yemi yuporo kore ka kinge no pino ma embo town kerasa namo kebe naline Jesus embo wu ese as yupole no ka pai embo fika no nem no mwamo naro no fane Jesus pai palipot ka pai kore mana embo obola fa faile no bonene bu namo wili wole ole Jesus fai wese yane paindri ka Jesus yawane wu pai ka bujire ni bunandona yene pai kore moko yene nika yoplongle no omo embo ko yange yene nando na fane mana namo pai ka yoplongle no pino ma minglari embo town omo wamo fika embo Jesus yange yewone mela pin embo rika pin wonge embo yenriye Jesus pai korre fun repo namo ka o mapino maminglari ainembu embo fika no embo naine noronebu ka mana wonge no la wonini Jairus embo yolowi ka firpalo Jesus reven ka wili wolia ole wamo Jesus fa ese yane bu paindri mo woneni Jairus busa mana wonge embo nu uma fai nuline mo koli embo nu juda mo koinamo upai Jesus embo fika mela pin woneni bokera andro ire yange ri kikla woneni sa 12 pla Jesus pai mo embo Jairus ka uma pin maminglari wa manu bene ne wu nange lese na kiri ongla win embo bu pin wonge embo yakle no paindene namo ufa yubra ya oli ningi kaire yeye nando na pai plele 12 pla kikla ka mana wonge fe yange ombla namo yupone wu pin namo yologi kumalpo embo Jesus
ka meu yoko bu amlapi pio waka wambanenro oli unini namo pegimoke ka Jesus ke yalile nunandona fina ke meu yoko ki ka numinglari nire muone kapita ke be yire ni bunandona man wamo uma pinuma minglari nem nangalo fane na raine ni bari no loyene ka Jesus ke irenglenu nandona mana wonga embo meu yoko ki kinamale nandona ke lo plai kinini nuponeki kapina mo namale nandona wese fei peki payi nandona fane nale bunini folwo kawu yolo wi firbalo rewembo Jesus pina mo mi yufu pinu maminglari nomu embo bu meu yoko Jesus namo wala bu wambane uboro kore ka Jesus ke yire ni bunandona nona pilipiene ni namo embo yange yene yeme yuboro yene payi pla woluboro Jesus nawa yoblo ye nuka mana wonge embo yolowi mo embo Jairus ila mana embo mo koli ka yire ni bunandona yene nona ribu ka yene fai yange tikse namo ese nalranguga ka Jesus kebe yubu mi namo ka wuyire ni Jairus nandona yene fai yumye pilibro sa yene nona ese yeme yuboro kore embo Jesus yolo blele mo embo Jairus ka wu mi yaule no pino ma ese fei nane wu Andri Monre wu konire ni Peter John James ka mo kananga embo mela nane wu Andri Monre ka pino ma mingari ne miline ka me unuflone none wol poku embo fika no wol naule wa mo pin aula embo rinamo ka Jesus irengle nunandona wone fai pilibe usekeri wan nauye yefane nusamo nupo Jesus wamo embo fika nuembo namale nandona wembo ri po ka Jesus yuna me wembo mela pin ka yire ni bunandona eiki mela yene yeme ka malma bunini yolo wikore ka wu wambane yeme yuai ka Jesus irengle nunane ombla plai wo ka moka nanga embo mela wol ni bandri ka buya le mi ke lo buyane se feinoglangle no pino ma embo ombla namo Jesus ali omo fai none no uma 5000 nagle pin kongkom noneni Jesus yo no 12 la apostel woneni ka yali namba ka kelo fai nuese nubole obola fa faile ka nange no pino ma embo nenrinine ese neme yuporo korre ka buyabale no painri noblo mi embo kingdom embo kod kanange no pinuma embo nenrinine ese neme yuporo korre embo no aboselolo ni korre no noblo ni Jesus mi embo omo none nangene ka buyumale no yakle painri no pole no pinuma namo ka nonenro painri town pechaita ka pinuma minglari nubu nando na uese pa imoko inamo fane no nubene wu uwolu boro no pinuma nolo ni ka wu irengle no mi embo kingdom embo kod ka wu yemble guru no uma embo nenrinine neme yuboro mawle yire nam gorela no 12 la bosen lolo ni Jesus ka nire ne bunandona yene irengle no pinuma paindri moko ipitir embo nene eklene me sa no ese napule homo fai ese no ka koi fai ese nile embo fika koi me uma onele ka omore onele ka Jesus irengle nunandona ponen roese pali no homo fai none sa no ese no kanu fai nire ne ukore umuna pret fai bla ka firela plainta nenro nandro na fane muese muna roma ola maimbi ka mugu homo embo fai none embo pinuma namo nunire nandro na embo fika no pinuma minglari naine mele namba embo no uma mana andro sa resuglu 5000 ka Jesus irengle no disciple wone ni nandro na wone pirengle no painde ni nannai 50-50 uma no disciple nange yukaine embo bu irengle ye ka no pinuma nai Yesu na pret pipe la ka firela plaintane ka bu inra pali nemi riri ka yire uporo kot ka yekli pret rengle ne firela ka bu yalle no disciple ese nebi nali no pinuma namo no omo namo paila no nem rengi ni ka omo ploli naine
disciple nirile omo bloli namo ka naile paila 12 la nekela wamo imeli. Mi riri embo mana uboro embo district Samaria. Se mana wonge embo nu uma namale lo. Yemika ifle ale Jesus mi wonge. Ire yengalibu. Kawuja aline Jesus nandona. Tikse kiese kange omla fika uboro sa kiese kaike uboro nandona. Ka Jesus fa ire ni ukore nandona. Nunere mi fika wiye lo. Yene fa yuluye ka ye mi no murongele. Ka mana namo ire ni Jesus nandona. Mana wamo ukot yene ni. Yene ese samo woliane wamo embo wolbuna yene ni. Ka spirit yene ni ka kelo yene ni. Ka wola yene ni. Ka yene sama wola yane uma embo naine eklene ne yene yukaine yene fai wola ye yene kor. Ka Jesus ire ni ukore nandona. Mi embo yene ire ye namo sa wona albone. Nandona fane yene ese yange nandona sa yene ese wa ye nandona. Kamana embo namale lo yange nandona sa nu uma ese nuluwu sa uboro wamu. Ka wu yaline Jesus kore nandona. Ka fobi sa naine eklene ki ka Jesus ire ni ukore nandona. Mana wonge embo waye Jerusalem ka wu palo pai town Jericho. Ka wu wale no uma plai fafaile ka no peki nubu omo wunini nuningo omo babli wunini ka samo nufu wu fafaile wamo ire yange eseri wala no nupone waye ka nu painri kei priswonge palo pai ye rokoi namo ka wu yolowi koi embo mana waye ye namo unama piowa nro yuluwu ka wu pai rokoi repo ka pai kei kaliwa ewongere wara yolowi rokoi namo uyolowi plele ko yembo mana waye namo unama piowa nro yuluwu ka wu pai rokoi repo ka pai kei kamana wonge embo district Samaria ure yoku rokoi namo palo plele ko yembo mana yire yangeri wae namo embo wu yuluwu wu wola yaule wamo mana namo upayi mana namo yaisi loli wuneni ka yaiku wel ka wine palo ko yembo mugu namo ka wu yukalo ka wu yereri mana namo paye yina waye riri yembo tongi woneni ka yuluna wu payi mo hotel wonge ka samo yobane wu embo ningi nama wu yem romaula silwa laindane ka yane hotel ribile ka wu yireni wu nandona yene ese yopane wu la embo yene yem romaula yene ni ka yopane mana namo ka embo kikolo kikore kiese kawe yene romaula embo yene yopane ye mana namo ka Jesus fai yaline mana embo namale lo nandona mana blind rigera namo fina embo nusa yolowi eklene ka yange uboro mana embo uma nufune namo ka mana embo namale lo hiren Jesus nandona mana embo wolyawle wuka memewu ka Jesus hireni wukore nandona fane yenere payi yange yukaine nale nandona miriri embo auna pekiniye kanu farasi kanu uma embo namale lo nopu mi ka nire nandona mana namo fai wolyale no uma fai nanke omo fafaile embo nolonine wu ka wu fai yakle nemno kunone ka Jesus fai ire kore nandona mela mana plaindrane embo mana wonge ka auna pitiri ire ni nanga nandona aina yene yepi omo yene ni rebo plaindrane ka rebo kinini sa yene wambane yake kise nandona fane nanga yepi omo woneni pai auna plainre tuipa peye auna pitiri yubu omo minglari woneni kabu pai kandri wonge waya amone ka embo moko inamo uyange na lefa faile wonge ni yuflane roma ola woneni ka omo minglari woneni samo pekimo ke ka embo omo minglari woneni samo pekimo eni wamo yemi kandri namo ka omo fai nonenere samo pekimo ka ure omo samo one naro na fane wu paji yulumana wonge embo moko inamo ka yaline wu ire
wese yeme yukaine mana fa yange ombla bunini kamana na muire ni bupai yo pale poli bunini usama bonri ni wamo kamana wonge fei yani ombla blola wonge uwo nando na fane embo wujulu ka poli none pin pabli wala burre ire wese yakle poli no pin pabli uwaye payi ka wu na mali nando na usama fa faile fane wu wolru korre nanga wone ni ka wujire nando na uma mingla rifai nanga omo embo aina kinini nusa fai none omo mingla rika loli fai naine ka kikai ke mo ime omo embo fai none samo one faneki samo pondriki omo kire kangeri kiese keme imele ka kiese kai ke aina kone ni kore ka kiese kire ni unandona aina kisi kange na le fa faile wamo pai kot kayene naimele kisa fi uporo ese yene yo ki yukaine hauna yeneni yene yange kiese kai ke yukaine wonke embonu uma fainange ombla yeneni nana fane buyemi ka pai korenanga woneni kaembo bu na ye yamone nanga woneni yuri buka wole awle wamo ka wiyem diri pai yukaire auna ka yefkene u ka auna ire ni bunandona aina kisi kange na le fa faile wamo pai kot ka pai yene kife yuboro ese yene yo ki yukaine auna yene ni kore kananga woneni irenglen uma fai nange omo woneni nandona pone wampane pem mombla pabli uboro wonge kinini pona polobi pana ni wu pone puflana ring wonge meu membi bunini ka pana ni sandel re bunini pone paibi pem pulmakau aula wonge nale mopo puna polobi ka pone pufu ri mone ese mo ka mane bu aimem embo fika auna kinini ripu kana emele wu yemi korre u pekini pu kana emele mone fai membu korre nando na fane nu nange kola wa monamo kanu nane wu ainem embo nu naine none ka ainem ne auna wamo sayeye nenglele fane ka embo bu yolo wi yeklene mo wembo nanga woneni uyupu no fulene ka neile ne rai monre nando na fane buyo bonge embo numa fainange omo embo nanga woneni ka yaline unandona nusa nange fika we kamana fa yange omo embo nanga namo ire ni unandona yene ino pitri embo yolo wikorepu wala yene aina ifupul maka aula wonge nale mopo embo fika yene ino pitri embo yolo wikore uporo hauna wamo ibu mi namo ka wu wolbu neni wamo fane wu fei pari monre nando na fane nanga woneni yolo moile ka samo yoblo ni wu ese yanke wu wolbu na raulo ka wire ni nanga woneni nando na yulu kekla minglari riau ko ye kikange omo wanfa fa ka kai ke yukaine mana fa kanke ombla yeneni ka kifi kango mi yukaine yene fai ire yeki ka yene fei yake ki ombla nandona meme pitiri wonge kiese kakle nuuma foli kinini memoku sa kiese aikem ka embo yene auna namo pai yuflane omo minglari yene ni painu pin mana embo fai naraine ne rokoi ka embo wu fai yolo wikore moile yene yufu pulmaka aula nale mopo ka yene hayembu kananga wone ni ire ni unandona auna kinini yene fai waye plauki ningi kaere ka omo minglari kinini omo namo sa yeneni ka me mone manke omo me mone ese aimem ka wola mone ni ese naine uporo embo fika yene ino pitri isi ribu ka naimele uyemi kore uembo isi pekini ka naimele mone fai mem bukore uma tenbla embo lebro uporo kore Jesus waraye yubene rogoi yire bai Jerusalem upai iblele embo pige lola embo district Samareka Kalili upai iblele mugu iwonge ka umatenbla embo lebro noloni nanewu uneli asamone kanuno mi faki kanire ni nandona Jesus mana wamo yene
volbalumu embo uyulu nu ka yirengle nu nandona pone paibi pugu nalbabli boneni pai nu pris nu lucie embo nu painrine nalbabli embo nu namkile kore wonga embo nu yulu nandona nalbabli woneni uboro kore pane uyolowi kore kakaiwa mi wamo yereriane nola embo kot uyolowi firbalo ka yen maire unglama palo bige eklene rew embo Jesus ka ire uboro Jesus mana embo yolowi kore Jesus namo usa uma Samaria mana ka Jesus ali nandona andro mana wogerandro nalbabli namgile ka 9 sandro painribei umablai sa feinolo ni kore ka nerer nane nola embo kot mana wogerandro embo mogo iwonge ka Jesus ire ni Samaria mana nandona yeni yemi ka pai pilibiene ni yange nalbabli yene ni uboro kore miriri embo Farisi wonge ka mana fai yubu yero maula embo gabman nesabune kot Jesus irengle nu miriri namo samo pai no uma fai wola nire nandona none sa uboro nama embo kot ka fai nire no uma plai sa fe yuboro wijerengle nu nandona mana blind repaindri tembo le sene sabu wonge sa Farisi ka wonge sa mana fai yubu yero maula embo gabman Farisi namo yemi yeli ka yesabu ye wone kore ka ire nandona kot kikire uboro yene embo fika kisege yukaine no uma plai kisege fai kange omo fa faile peki kubu omo ka kange nale pamok uma pin ka kisege yukaine mana namo fai kubu ke roma ola embo gabman kaire blind rembo wik wokwogera ki fai kaike unale ka omo mingla ki fai kubu ki fai kebi ploli tenbla ka plola wonge ki fai kawe yene kamana fai yubu ye roma ola yeli asa amone ka ufe yinra bari even one uyeli kame yali wolboku woneni ka ire nandona ko diene wolbalo ki samana fai kange nale fa faile kikire mi albone bone nandona mana fa yubu ye roma ola pa kore mo woneni ka ko julu unro sa yemi mana uboro wamo ka Farisi namo sa one embo fika noma fai nere rinola noneni ko tese yumalo no ka noma fai numalo none ko tese yere rinu mana nama wowo fai yu yale omo umangle yulu kore embo Jesus yolo wieglene town Jericho mana wonge nama wowo waye piyowa embo roko yu yale uma romaula embo mana nama wowo yubu mi embo no pinuma noloni ne ka wuyalele no nandona no sananga fika ka no nira ne wu nandona Jesus embo town Nazaret yolo wiye mana nama wowo namo yange mi ka ire nandona Jesus yene anime embo King David yene samo wolbaloki numa bain risi nenre wuka nira ni wu nandona yene misarulu Jesus lika irengle nuna mana namo noloni wu embo mana namo yolowi eklene Jesus aline wu nandona yene yire ki yese kange fika yene ka mana namo yire ni wu nandona mana wamo kikire kulikore ka Jesus ire ni wu nandona yene yuli kore pili biene ni yange yene yulu kore ka wambane ro nama wune ni fenyane yulu ka wu yubene Jesus yere rino la embo kot embo no pino manulu ombla namo no re nere rino la embo kot mana fa yubu ye Roma ola no la wune ni Sakias Jesus pa ibrele town Jericho ka yubene roko yese pa yimoko yuonge mana wonge embo waye town Jericho no la wune ni Sakias Sakias aila mana embo no uma fai nubu ne Roma ola embo kapman ka usa yunali omo minglari wamo uola ire fai ese yulu Jesus mana fina ka usa polam fane ufe yulu Jesus embo yolo wierokoi embo fika pinuma minglari inaugiri wupu fana wiyemliri pai risi no pinuma kawu pai pari waye ilo wonge naula sikamo fik fai ire ese yulu Jesus embo fika Jesus ese yolowi roko yembo ilo namo yelie embo Jesus yolowi blele koi namo
wujinda pari bane Sakias ka yireni wu nandona. Sakias faflayolo eseme ningi kese kaike mo yeneni. Wolu boro wamo ka faflayolo ka yumane Jesus yane painri mo woneni. Pinu maminglari nulu namo ka onoko mi nire nandona. Uke yane mana fa yange omo fafaile yane painri naine mo wonini. Sakias yemi ka yireni man wamo Jesus nandona. Yulu man wamo Jesus eseme kese kepi omo mingla keneni ese payi plol blindre. Plol wonge koneni ka plol wonge kese kali no uma embo omo one. Laki isi peki kubuke omo embo nu uma. Sa plol au blindre kera kore kese kaun balo plau. Ka tise sireni Sakias nandona. Kikolo kimo poneni. Ka naimele kojubu pone korepu ese paipe uporo nandona. Embo fika mana namo urre oikenra embo Abraham. Jesus pai taun wammo Jerusalem yukaine king. Embo Jesus yoblomi pekimo uyeme yire fa ese pai pari Jerusalem. Embo upari blele mula alwala nufa no ne olive. Eklene muko ipet fake ka petani. Ka wuyavane disciple plainre wone risi painri. Ka wuyire ni wuyane nandona. Ye nyane pai moko yembo ye nandri. La ye nyane pai blele moko inamo. Sa ye nyane se pulu tongi wola wonge embo nuka yelie. Tongi namo embo mana wonge fei waye riri ka yuna waraye one. Ye nyane se peingome kaba ka pumane wu pane polobi me. La mana wonge yaline ye nyane nandona. Ye nyane peingome tongi namo fai pange fika. Sa ye nyane se pire ni nandona. Manu amo yirese yange omo plaiwu. Mana blindre painri nuluka tongi na elie yukaine mi embo Jesus yirene wuyane. Embo wuyane ninko mekaba embo tongi namo. Numa ripile embo tongi namo naline wuyane nandona. Inyane bingo me tongi namo fai pange fika. Ka wuyane nirenglenu nandona. Manu amo yirese yange omo plaiwu. Ronga wuyane numane tongi nane nolo ni Jesus. Nuningla amlabi noneni tongi kumariri. Namo ka meu Jesus yulbari waye tongi kumariri. Embo waye tongi riri pa ye rokoi. Pino minglari amlabi nonengle rokoi nole. Embo pai plele klene rokoi fai. Panro ne mula alwala embo olive. No minglari fai nubene ne Jesus no ainem ka nanke mi wamo ka. Nered nane nola embo God. No nanke nandro na embo fika. No wolu boro miracle mingla. Embo isi no nulune. No nanke mi kelo ka nire nandona. Ko tempo yanke uboro wamo king me. King me embo yolo winola embo man wamo. Embo even kot wolbalo mone. Mone mereri nola embo man wamo. Waye riri. Embo Jesus pai eklene Jerusalem bujulu town ka wili. Ka yire nandona Jerusalem. Kaire mele ki wola yaba yene ese namale omo fai ese yanke yene ese waye woluboro. Ka omo embo peki nene namo sa yene fi namale nu. Jesus pai pari waye tembel. Ka Jesus pai pari monre embo tembel ka yemi angli buuma embo nendu ne omo. Ka wuyire ngle nandona. Mi embo ko jire nandona. Mo kinini ese waye yukaine mo fai nesa pune. Kapone ke bange yeme yukaine koyu embo no uma fai peki nugune omo ka painri peki nainene. Kaire ufa pai yoblo yukule no uma embo tembol. Ka nu pik priska no uma embo namale nelo. Ka no uma fai painri risine no pinuma nabu roko inire fai ese nufu Jesus ri. Kanu fei nabu roko yuonge uboro fai nuese nufu uri. Embo fika pino maminglari wol peni wamo fai nubu mi embo bu. Jesus bread ka wine yali nut abosel. Ningi pobli embo nu nire no ombla namo sa yolo wipu. Pane Jesus yagle nu abosel woneni noloni naine faese no ombla. Ka Jesus irengle nu nandona. Isi ki wola ke fai kire kabe pone ese mo paso wa me sesa ki ese kunga meni ki kire bi pone ki ese feiko
paso wa me ore paila omla namo ese nimi albone kingdom embokot. Uyem ka wine ga ire uboro parikot ka irenglenu nandona. Pone pem ka baby pone kikire bi pone kiese fei kaikoko wine kore paila embo kingdom embokot ese yolowi. Ka uyem bread wonge ka ire uboro parikot uyekli gai ebiyalinu ka irenglenu kore nandona. Naimele sa nale kinini kikabe faese saimole pone ka pone ese pange nandona faese ol rufubeki. Embo nuno pekimo uyem kap wine ka ire uboro kot ka ire nandona. Kap mesa kontra keglebe oli kinini oko palo faese saimole pone kap bulu mana fina ese ina kipa ime wola embo nu imuma mana namo kikane maimeme tebol me auna embo mana ese yubene rogo yugaine kot wone yire ka fina embo ina upa ime wola embo nu uma fa ese nange fafaile u ese wol yaule wone kore nu abosel nemi ka nem nali none kore nandona. Fina ese yange ombla namo kanu nobu mi fina embo waye u yugaine mana wamo ka pairisinu ka jijesirenglenu nandona. Nu king embo nu uma embo fei chudan una nola ka nu fai kelo wamo fai no valine nu pinuma ka pinuma fai nange nandona nu embo nuna kelo fai ese no valine nu fai nuna nola yugaine nu uma fai nange nale uboro. Kapone ese fei pange nandona mana embo wae yugaine mana wamo poneni ka pai risi pone ese wae yugaine melaula ka mana embo yobali e pone ka pai risi e pone ese fei yereri nola oneni uese wae yugaine mana fa yange ye omla poneni. Kafina sa mana wamo mana embo fa wae ye table we mana embo fa yuma ye ombla andro mana fa wae ye table usa mana wamo we ka ki embo kawe pone maimeme ki fai kai ke yugaine mana embo fai kange ke ombla poneni ka ki fai kabe pone maimeme ningi kaire ka pone fei fai bubone be ki embo eni fai noloni ki aina embo yake ki kingdom nando nafane ki re ese kabe pone kingdom nando nafane pone ese fai be table embo yeye kingdom kinini ka pobe ka pone ese fai be sia ububu ka bubu kot embo nu 12 plauma oli oigen rembo Israel. Nu imuma nuna dishes. Ningi pobli embo nu nire no ombla namo sayolo wipu. Pane dishes yagle nu abosel woneni noloni naine faese no ombla. Ka dishes ireni bida nandona. Simon, ene yugu satan yaline pot faese yemble kare piliponeni yugaine uma fai nensona bit kaneblenene ulewa kaki embo kesabu yene pu yene ese yeli kelo pilipieneni embo yene yelo wikore yene ese yulu yenu plai embo yene ka meu nu sa nu ese neli kelo ka bita yireni unandona mana wamo yese kawe yene maimbi kalabus ka ri plau yene ka chije sirene unandona kikire yene pita rora unena fe yina eseme ningi yene se kalire mi blol plain rigera nandona yene fe namalegi chije sibone town namo ka pai kore mulal wala olive yukaine wone fai yange ye ningi kaire kanu disable wone ni bene u
embo nu bainri blele muku inamu ka uyirengle nu nandona. Pone pesa busa omo SFA engali pili poneni. Ka uyu bole nu ka bayi asamone yukaine embo mana inga bayi ye Roma bayi palo ye. Ka ufuliogle ka yesabu. Uyesabu ka yire nandona. Aina la embo yene yire yene yembo ne kap embo kime ka yene fai yanga omla yukaine embo ki wolake yene yanga omla resiglu embo yene wolaye embo uyesabu begmo uyemi pai kore nu disable woneni ka uyulu nu ilebu embo fika holbu na nunini eni wamo ka uyalile nu nandona fika mika pone bile nama pone pemi ka pesabu sab omo fafaile SFA nengali pili poneni embo uyeli oblongle yenu disable woneni disable wonge woneni nola Judas yumale uma mingla wamo nolo ni blelewu Judas yolo yeklene Jesus faese yufkene wu ka Jesus yaline wu nandona Judas yene yire yufkene auna embo mana ka rogu inamo ro yene yire yina wu bayime wola embo nu uma fa ese nange fafaile wuwe ka disable wonge painat yaule ribi menrulbo embo mana wonge bebeli palo mana namo safa yange omo embo edpris embo temple ka DJ sirangle nu nandona pesebu pone SFA panga nandona kore ka meu yuna ribi embo mana namo ka yange ribi wunini yolowi yamle kore ka DJ sirangle nu big priest ka nu kablo luma fai nulu ne temple ka ila uma embo noloni fai ese nuna one punali painat ka ilo bloli polo biki yukaine ki embo kumale uma play ese makle pone mobuwe paire kumblina ki fai kagle pone maimeme temple monre ka pone ke fei panga ombla wonge ki ando naimele sakelo embo ningi irebi pone fane pone pire pange ombla namo Jesus pai yeli Pontius Pilate ungla mayen nu ila uma embo kotimbu nemika numane unane painri Pontius Pilate nu kotimbu ka ni renandona munamalepu mana namo ufai male uma painri rogo ibongeni ka fei nubene mi moneni ka uyire mimu SFA mane Roma ula pai Caesar ka uyire nandona rosa Christ uwaye yukaine king nandona fane Pilate yaline Jesus nandona ene king embo nu Judawe ka Jesus ireni nandona minamo embo yene nro ire Pilate yemi ka irengle nu big priest ka uma pinu ma minglari nandona kifei kabu omla wonge fafaile ese pone koti mana me kanu uma minglari nublewa mi wunini ka nire mi kelo nandona mana namo pai mogo minglari embo Judea uyeme district Galili yange ombla yolo wiblele mogo ime ka yugule nu pinu maka fa yange fafaile nu uma mi blai fa yereriane wolpuna nunini Pilate mi pai nu big priest embo temple ka nu uma fa painri risine nu pinuma ka uma minglari ese noloni nemnoku nu noloni nemnoku se uyirengle nu nandona pone embo bumane mana me pane polobi ki ka pone pire nandona ufa yange nu uma wolpun nenine kapman bubu kisamo kaline ka kubu mi unini embo pone unglamien ka kifei kabu omla fafaile wonge ese pone kotim erotre namale omla namo nandona fane yawane yolo wikore mone bubu mana me fei yange omla wonge fafaile fai kiese kire ese ri nandona fane kiese kirengle nu imuma ese nufu ka kiese me kimane upai kanun nembulu nangene mi kelo ka nire nandona me yimane Barabas yolo moile ka mana namo sa bufu uri
Barabas usa mana isi nu nina wae kalabus isi waraye yakle kapman nobune taunamo ka yufu mana wongeri. Pilate wola yire uese meu imane Jesus pai nando nafane uyire mi kelo kore nu pinuma kanu nire mi kelo kanire nandona pona yaba kruse ka uyire ngle nu kore nandona usa yanga omla figa fafaile kifeikabu omla wonge fafaile uyange ye sa uese ri nando nafane kiese ufubu ka meu kimane upai kanu nange mi kelo wamo kanire nandona. Pilate ese yona Jesus yaba kruse nunange mi kelo wamo pai wola mi embo nu yumalo mi embo Pilate nando nafane Pilate yubene wolpuna nuninika yire uese yange omo yukaine minglari embo nirene uese yange umeu yimane mana isi nu nina wae kalabus embo yakle kapman nopune ka yufu mana ri namo yolo moile ka embo Jesus Pilate yire pu uese yubene wolpuna nunini nunona Jesus yaba kruse embo numane Jesus nane painri nulu mana wonge embo town Sairini nola wunini Simon yolo yire ese pai Jerusalem nununa wuga nane kruse embo Jesus fai uese yongole ka yubene umapinuma minglari yubene Jesus pin mana minglari meu nuflo polpogu none nika nili Jesus wamo nubenene embo nolo ni blele koi embo no ika grindra nona Jesus yaba kruse blau mana blindre namo isinange homo fafaile mana blindre namo wonge nona uyaba meu menrulpo embo Jesus ka wonge sayaba meu ayalpo embo ka Jesus ire nandona aina yene wolumalo homo fafaile embo nungangene embo figa nufi namale omla figa embo none nangene kanu raraku satu ka nebi omo amlabi embo Jesus pai none minglari neli nulune ro kanu fai painri risine pinuma namo nange mi pingi ka onire Jesus kanu nire nandona embo meu nu play embo figami ka fei meu wone la uyire yugu wone sa Christ embo kot mana kot wone yem sa uese meu wone kore nu imuma re embo noloni ka nugaine ka nane mi kelo no winika fa ese yaiguo kanu nire ni unandona la yene king embo nu Juda sa yene meu yene kore nunona mi rola pitiri yaba kruse ilayen mi namo ire nandona mana namo king embo nu Juda mana blindane nunona uyane naba rebo embo Jesus wonge yire Jesus ka yire nandona yene sa ro Christ we one yene meu yene ka kikane blau ka wonge embo yaba ye rebo namo yenre wonge embo hire ye Jesus ka yire ni unandona yene feyum kodwe eni embo yene yungamye namo sa yugaine ure yungamye omo embo nangene mon gawe sa resuglu omo fafaile mon gawe mangeme kamana me ufe yange omla wonge fafaile ka uyire kore nandona Jesus wolrufuki embo yene bai waye yuluye kingdom yene ni ka Jesus ire ni unandona kikire yene mi alwone eseme yene ese mon gawe maime even embo kaire yeli blele ka ningi samo yuforo bige bai blele 3 kilo ningi bobli ka Jesus yange mi kelo wamo ka yire nandona aina kikina ruil malma kinini bai meu yeneni embo yire mi namo ka inglambuge ka Jesus yange mi kelo wamo ka yire nandona aina
kikina ruil malma kinini pai meu yeneni. Embo uyire mi namo ka u inglambuwe. Kapten embo nu imuma yulu omla namo yemi ka uyereri noula embo kot ka ire nandona alwonela mana namo usa mana uporo wamo nama embo kot embo uma minglari embo nemno guneli nulune omo namo nemine nu wolpuna eni wamo ka meon naliri wolpogu noneni ka nu kengendra painrike ka nu uma embo namale u ka nu pin mana embo nu benene u noloni district alili neli asamone ka nulune ro omo minglari embo nemine namo Jesus yemi kore ka Jesus yange mikelo wamo ka ire nandona aina kikina ruil malma kinini pai meu yeneni embo uyire mi namo ka u inglambuwe embo kaire namo mana wonge noula unini Joseph usa mana wonge embo nu ila umafa nubune kot embo nu Juda ka ufa yange nale uboronro nama embo kot isi nu ila umaplai nuka mi nire nufu Jesus ka usa yu mogo yembo Joseph ni sa town Arimathea waye district Judea ka waye yoru kingdom embo kot ese yolowi Joseph ayi Pilate ka yaline fa nuese nongole pulo embo Jesus painri nina nando nafane u yemane Jesus yaba kruse yunyolo ka hamlabi yukalo u pai yina wiye Roma pulale fa niline uma Roma pulale namo yeye biyo wa embo mulalwala wonge ka Roma pulale namo nufei nina mana wonge sande ningi nama nole kurel blau nupin mana nubu sanda kawel embo isi none saimolo andro naine namo nunali painrikoi embo nu nina Jesus wiyeye ka nu nulu Roma wamo embo isi nu neine nagle wao plerama embo Roma pulale namo nu umaplai nine pai wae biyowa ka embo nu panri monre nu nulu nandona pulo embo mana wamo Jesus refe wiyeye embo nu neli kungumlene ka fei namale omo fika ese nu wolrufu wambane nro mana blindre na ile omo wow yukaine nemi embo rariye nolonika neli eklene nu pin mana nu wamo ka unglama pandro ke pige ka mana blindane namo nirengle nu nandona embo fikami ka pone papu mana waye life koi embo nu uma isi rili ufei waye me uyeme ibu ponero wolrufu mi embo isi u hirebi ye pone embo u pone yabe pone paebebe district Galili u isi irebi pone nandona auna embo mana nu ese nane u paimeu embo nu uma fafaile ese nona u kruseka uese ri kakaire blind rigerasa uese yemi kore nando nafane nupin mana wolrufu kore mi embo Jesus embo nu bone Roma pulale ka painri kore monre nu noblongle nu lewenbla disciple ka nu umaplai mi embo omo minglari none nuluga nubune Maria embo town Magdala ka Joanna ka Maria wonge James moka ka nu blai kore embo nagle nu noloni namo noblongle nu apostle mi namo ka uma minglari namo fei bilibi mi embo nu pin mana namo embo fika nu nire nandona mi embo nu pin mana namo sandro alwonewe wala pita yemi ikai yemliri pai ronsa Roma pulale embo Jesus wiyeye namo kulpalo ka yinra pari rom pulale ka yulu omo hamla benro nainene ka yeme pai kore wolaye omla namo ke yeme rongele Jesus yeme yalele nu disciple embo uyane naine noblone mi namo Jesus wone kal yeme iblele nu ka yakle naine ka uyirengle nu nandona
pone paibe wol uporo nu wol malmaran ka num wamo nuke nire nandona nunro nulu obola wonge kawu hirengle nu nandona fikami ka pone wol malmaran fikami ka pone wol minglari ka fei bilip pone bulu meu ka reu ginini angi kone fane pone bolobi ka puna ki ka pone se namale nandona ki kone fane kisa koya ka rindra lau sege yukaino obola embo uyoblong le mi namo begimo uyuku meu ka reu woneni nu nulu ka nu wol minglari ka wol upor wamo ka nu fei pilipim ombla namu ese yemi ka u irengle nu nandona pone bendu omo blai naine saki kose nandona fane nu nane u firela blola wonge embo nu nambo andro uwo ka nu naine lulunewu ka u irengle nu nandona omo namo ki isi kirebi bone embo ki kabe bone maime ka u irengle nu nandona omo namo ki isi kirebi bone embo ki kabe bone maime omo yugaine isi nu nere noblo ki niyene lo embo Moses ka pugembo nu profet ka embo puksong ese nemi alwone wala uyange nu amale minomu piye pugembo kot ka uyirengle nu nandona pugembo kot yire nandona Christ ese yunga meni ka ri ka kaire blendi gera uese yemi kore ka nola embo uonro nu ese noblongle nu oikenra wongongeni sa nu ese nensolo ka nu bole omo fafaile nu fanangene ka god ese yubole omo fafaile namo omla namo ese yemi Jerusalem se sa paimoku iblai pone ese paibi ka poplongle omo namo embo pone ulube eklene ye ki ese kabe pone omla resuglu aina kinini yireye uese yabe pone ka pone ese paibe Jerusalem ro paila pod yabe pone kelo se Jesus pari kore even ka uyumale nu pone Jerusalem ka painri koi wonge ye eklene mu koi betani ka uyereri me uglainre ka blessim nu embo u blessim nu se uyubole nu ka kodiem ubari even ka nu fuful nokle ka nosinane u ka nu ainem wamo ka painri kore Jerusalem ka nu fa nainene temple ro nererine nola embo kot